akan berada di ruang tunggu selama 3 jam, ya. 3 jam transit ruang tunggu, terus kita nanti masuk ruang tunggu, terbang ke Jeddah. Jadi nanti proses kita terbang di sini lebih kurang jam 11, kemudian sampai di ruang tunggu kita waktu sholat zuhur. Ya, kepada jemaah sekalian diharapkan semua sholat zuhur dan asar di jamaah. Subhanallah maulana badi'ul kauni sawana aliyul qadri na'buduhu satirul khalqi subhana hamidul rabbi nahmaduhu bisirril hamdulillah azimul jahi nushhiduhu biannal kulla lillah subhanallah walhamdulillah la ilaha والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر بلا إله إلا الله نوحد ربنا الواحد تجلى قدره وعلا فريد ما له واجد كبير هو الله أكبر عليم السر والجهر هو القاضي الذي قدر ما للكل في الذر والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله هذا اليقين هداية للناس فسبحان الذي دوما يزيح بعفوه الباس سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله. Para penumpang kami yang terhormat, kita baru saja mendarat di Bandara Udara Internasional King Abdulaziz di Jeddah. Silakan untuk tetap duduk dan mengenakan sabuk pengaman. والنعمة لك والملك وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور لبيك لا شريك لك تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa kita? كم يهتدي الحي
انحنت إليه يعلو ولا يعلى عليه. هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله، ننسى الهموم بقربه، لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان. والقرآن ضياء يملأ الآفاق، ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق. والقرآن Berkah insyaallah. أسعد به قلوبنا، واغفر به ذنوبنا، واشرح به صدورنا يا ربنا. أذهب به أحزاننا، فرج به همومنا، واجعله شاهدا لنا يا ربنا. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان. والقرآن ضياء يملأ الآفاق، ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق. هو القرآن. Whoa, yeah. I'm sitting here on this mountain, I'm thinking about your creation. It's so beautiful out here, a symphony of nature. Oh, it's taking my breath away. I'm so blessed out here today. Yeah, Allah, 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 Allah. I see the sun, the stars, the moon. I join them all in praising you. Allah, 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 Allah. I feel alive and I feel so good. I feel so close to you. Oh, oh. Looking out at the ocean that makes us blue to the universe. Hey, wish I could see the world from space. Yeah, Subhanallah, the Creator. And it's taking my breath away. Hey, I'm so thankful I can say, just say Allah, 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 Allah. I see the sun, the stars, the moon. I join them all in praising you. Allah, 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 Allah. I feel alive and I feel so good. I feel so close to you. Oh, oh, oh. And everywhere I look around me, you create
Allahu Akbar. Bisa makin jaya. Allahu Akbar. There's faith in my world. It comes back to your teachings and all your words. From your life, I have learned to be patient and caring at every turn. The reason I'm strong, you're where I belong. In a world spinning out of control, the reason for my pride, you are my guide. And I will always follow your way, your way, your way. Oh, alaika sallallahu. Kita selama kita hidup ini menjadi aman dan tentram. Kadang-kadang Ibu Bapak kita sudah sampai di sini nanti lupa lagi. Tapi Muhammad, you inspire me in every way. I promise that wherever I go, whenever I pray, I'll be sending you praise with the words that I say. Rasulullah, Ya Muhammad, peace and blessings on you every day. There's light in my heart, helps me find my way back when I've gone too far. When all my anger makes me blind, I remember your mercy for all mankind. The reason I forgive as long as I live in a world spinning out of control. The reason I love, I'll never give up. And I will always follow your way, your way. Alayka sallallahu, oh Muhammad, peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, Say hello, hello, hello. oh Muhammad, you inspire me in every way. Say I hello. promise that wherever I go, whenever I pray, I'll be sending you praise with the words that I say. Rasulullah, oh Muhammad, peace and blessings on you every day. Sehat semua. From this life, and it's to follow all your footsteps to paradise. Fondasi kasihnya sangat Gonna spend all my time. Yes, I swear. By Allah, I swear. Alayka sallallahu, oh Muhammad, peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, oh Muhammad, you inspire me in every way. Alayka sallallahu, oh Muhammad, peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, oh Muhammad, you inspire me in every way. I promise that wherever I go, whenever I pray, I'll be sending you praise with the words that I say. Rasulullah, oh Muhammad, Say hello. peace and blessings on you every Belanjanya, Masya Allah. day. Tapi payah lagi. Mungkin masih sama. Cuma beda-beda sedikit. Tapi kan في هجرة الهادي نبينا ذكرى لا تنسى صلوا عليه يا الله من مكة هاجر للمدينة يوم حارت الأيام فيه يا الله
ثالثنا من يؤوينا يؤنسنا وينجينا لا تحزن لا 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 فالله معنا الصديق والآمين في الغار ثاني اثنين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه ومضى بعزم وسكينة معه لطف الله يحتوي يا الله والأرض تنبت ياسمينا شوقا للنبي حنت إليه يا الله أحمد المختار وصاحبه في الغار يناجيه لا تحزن يا صديق فالله ثالثنا من يؤوينا يؤنسنا وينجينا لا تحزن لا 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 فالله معنا الصديق والآمين في الغار ثاني Tarik ya Haj, tarik. Soya tarik. واستبشرت كل المدينة غنت طلع البدر علينا طلع البدر علينا مرحبا مرحبا نبينا لا تحزن يا صديق فالله ثالثنا من يؤوينا يؤنسنا وينجينا لا تحزن لا 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 فالله معنا الصديق والآمين في الغار ثاني اثنين الصديق والآمين في الغار ثاني اثنين لا لا تحزن فالله معنا I was so far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you have given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing by being far from you. Alhamdulillah, Alhamdulillah.
billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah umroh. Wajib kita memiliki rasa syukur, sabar dan juga ikhlas dalam setiap amal ibadah kita ketika kita menjalankan ibadah umroh pada tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa berangkat kembali. Amin. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal am wa fi kulli am bi ahsanil hal, dengan keadaan yang lebih baik lagi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak terhingga kami sampaikan rasa terima kasih kami kepada Bapak dan Ibu beserta Ustadz yang tidak henti-hentinya memberikan arahan serta bimbingan selama kami berada di tanah suci. Dan dalam hal ini kami juga menyampaikan duka yang sangat mendalam. Kenapa? Karena salah satu dari warga kami, Komplek Pelabuhana, juga meninggal di tanah suci. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi Abi Umi, Ustaz Ahmad. Semoga Allah akan membalas semua kebaikan Ustaz sekalian. Semoga dilindungi dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. sangat terharu karena dari berangkatan sampai kita pulang ini Abi dengan Umi begitu, bagaimana ya mengungkapkannya, dari lubuk hati kami mengucapkan terima kasih kepada Umi dan kepada Abi yang mengayomi kami sampai akhir ini. Kita untuk berangkatan seperti Umi kita balik ke Batam dan Umi kita juga balik ke Medan. Mungkin ada kesalahan juga dari kami. Kami mohon maaf, beribu-ribu kali maaf. Ya, keharuan ini hanya Allah yang dapat membalas kebaikan Umi dan Abi. Lebih kurang itu saja yang kami ucapkan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama jemaah rombongan Travel Darul Izzah mengucapkan bukan ribuan lagi, jutaan terima kasih kepada Abi dan Umi yang telah membimbing kami sejak awal hingga berakhirnya rangkaian ibadah umroh kita. Dari awal sekali kita berangkat, alhamdulillah kami atas nama jemaah tidak pernah ada merasakan kecewa. Ya, kemana kita mencari bilah ada di dalam buluh, kemana kita mencari salah kita masing-masing ada pada tubuh. Kalau pedang melukai tubuh ada harapan akan sembuh, tapi bila lidah melukai hati, kemana obat mau dicari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersabar taat pada Allah, menjaga keikhlasannya. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur